Di khubor ka Batesi TV ka undi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Uemeli ke Mawshynrut constituency bak metode serkar. Hak lai cek nai lur arjar arpusan ula plai pai bai ke MLA scheme jong ling bagi special rural work program bansam gitin sop Ïing jong gi pai ba na shoshnong. Jong constituency hak bagadan hadu syajar cispa arpusan Tylli Longïing di belayo jementoy ling bagi scheme samtin sop Ïing. Hak jingalang berpun long apok office jong Mawshynrut sianar di blok lai don rengkat langru BDO ba ar kargongor UMDC ke Mawshynrut uba S Rashir kino yalam ka parti HSPDP bagi pai bai ke bedai kino yo jementoy. Kirang bakat tentang Singapura itin jompi kita chat shop office party Tarsi ni yo ban pelat teknik skim jangka SRWP jong usnem rajar takula pusang buat jong pusang jadi total bandeng kalau pelat bentar kesini belum kembali lai hajar lai spa nyukusan bandeng pada Longïing kita yo untuk beneficiary ni kita yo bentar kena kesini kita kilong bahasa jar sispa akusan Tylli Longïing. Kini skim ke bangsam bentar kesini kawin kadena ka skim SRWP bat kawin kadena ka CM Hub tena ka CM Hub ki beneficiary ki bangiyo husnam arajar pulai akusang kadena ta aspa Tylli Longïing dan ki beneficiary tena ka skim jong ka SRWP bade kalau ba pendai spa akusan Tylli Longïing. Total boro kilong siajar sispa akusan Tylli Longïing. Kemudian kebagian kita nomor bantang yang datang ke arah au ya usnam arajar akulai akusau akusan tiga dan proses skim kepada jumlah akusan akundru opinion terter ini kuat banawan. Pada kita ni layak bangin sam mentagasi nasukan kultur kan pameki air kecing ke pocket rubianki ba kinang la pendap di kam kijoki tam habakin sinai ki Ïing kisam nam ta joki bada kecing kultur kecing pam nam ta jong kibalayo ikni ka skim ba mata bakin pentera dan kamhok bakin pentre hok ya ka skim ba ngila asiki nam ta Longïing kijoki bat kidan ru ki Longïing ki ba lesi ki ba kila ni lang ki ba ki de baliyo ikni ka skim dari nomor ba konstitusi ke bayar maupun ke non proper ni kamla ban pendaplut ya baru dan kepada itu tiba klam semlayo akan dikanti bakim de bandan penuh no kacing songsi ni kumde bandan kerja kacing kalan ina persang pengenang itu turun ya kena kam bat lese kin sayo pada kipot ban bangsawan ka konstitusi dari kumbu representatif jangka konstitusi ngaso bagi cementoy bangi bersama menteri nam tak konstitusi kam de tanam ta tekstin sopin de kiwe ki cementoy ki bangi bersama manwara nam tak konstitusi banam ta kinong song jangka konstitusi Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harus surok ni ka bahe kum ki restaurant bat kiwe ni pishat roti shat cake bat kiwe nak benta ka koi kakhya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka chingshania naki pidan kam bandan de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril ling ba ka section lai phoi iwe pamde ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website fascas.fssai.gov.in da ka ba pihap upload ru ikut kislah badan kam tatkum kejajing kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan Meghalaya latno tang is khasihus pila belet bet chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan Halawa Lachumya nakabenta ka koi kakhya kinong bam nong di lawan ra shapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.